taj slogan uzmi što trebaš, doniraj koliko možeš. Mnogi ljudi dolaze u dućan, ali mi smo odlučili dotaknuti i one koji nisu u prilici doći u dućan u određenom vremenu koji je inače od 15 do 18 po 3 sata volonteri tamo dežuraju, pa smo mi odlučili krenuti prema ljudima, otići tamo gdje se oni okupljaju, najčešće i na glavnom kolodvoru, tamo se okupljaju naši sugrađani, beskućnici, potrebiti i dotaknuti što je moguće više ljudskih srdaca i pomoći im sa onim najminimalnijim i onim što im je zaista potrebno. Poneki od njih nemaju ni odjeću ni obuću, tako da mi kao karitativni obiteljski dućan nismo omeđeni samo tim malim prostorom u Zagrebu, u Zvonimirovoj ulici. Karitativni obiteljski dućan postoji da bi prepoznao one nevidljive, one koji mnogi u društvu ne prepoznaju, koji mnoge stvari nemaju, čak nemaju možda neke ni osnovne potrebe, ni odjeće, ni obuće. Dućan postoji zbog njih, u znak zahvalnosti Bogu. On je namijenjen upravo njima da bi im pomogao da se zaodjenu, da ih obučemo. Funkcionira na način nema cijenu, iako se zove dućan. Slogan dućana je uzmi što trebaš, doniraj koliko možeš. I upravo to su prepoznali mnogi ljudi, susjedi, članovi udruge, članovi crkava. 2020. godine, znači u doba korone, tog nesretnog vremena, karitativni obiteljski dućan je 7.10. otvorio svoja vrata i upravo tada, znači, se rodila ideja da dotaknemo svakog čovjeka koji ne može sam kupiti nešto što mu je osnovna potreba. Jednostavan je način doći do koda i doći do samog dućana i dobiti pomoć. Znači, može pozvati naš telefonski broj, može poslati e-mail, mi smo na društvenim mrežama, prisutni smo i samo na taj način uputi poziv ili pošalje jedan mail, već smo u prilici pomoći takvom čovjeku. Kod u svom poslovanju nije sam, znači ima partnere, to su udruga 5+, koja inače ima dnevni boravak za beskućnike. Mi surađujemo i na taj način donosimo robu i potrebe onih koje zaista trebaju, na način da su u dnevnom boravku i imamo tu komunikaciju i lakše nam je zajedno doći do onih koji nas trebaju. Zahvaljujem se svim sugrađanima, svim oni koji nas podržavaju, osobito zahvala gradu Zagrebu koji nam je podrška, koji je prepoznao ovu plemenitu i iskrenu ideju i s kojom idejom želimo zaista doći do sugrađana koji su nevidljivi i do kojih se ne može doći. Kod će upravo zahvaljujući gradu i svim sugrađanima doći do njih.